Terus ada sebuah yayasan sidih bulaan di tepin raya Abu Falaki yang pedang daya Darus Saadah di lampu pala Abu Falaki yang pedang daya Darus Saadah di lampu pala Bahkan sebabnya kebohongan daya Darus Saadah oleh Abuya Bahkan sebabnya kebohongan daya Darus Saadah oleh Abuya Bak pintu Ka'bah Abu Munajah Dinanggrong kata Nuh mulia Bak pintu Ka'bah Abu Munajah Dinanggrong kata Nuh mulia Abu berdoa lagi ba Allah putra nan daya ulun gunama Darus Saadah Allah hidayah oleh munajah oleh Abuya Darus Saadah Allah hidayah oleh munajah oleh Abuya Darus Saadah tedang awai pun ku saji langsung di tepin raya Darus Saadah tedang awai pun ku saji langsung di tepin raya Tuleblah lapan-lapan hijrah Nabi Abu Falaki daya dibuka Tuleblah lapan-lapan hijrah Nabi Abu Falaki daya dibuka Darus Saadah jino kemudah rata daerah Lampung Syaya Gadah jahit jauh daya Darus Saadah nang bahagia Gadah jahit jauh daya Darus Saadah nang bahagia Darus Saadah berbau wilayah menentu negah dari Abuya Darus Saadah berbau wilayah menentu negah dari Abuya wilayah Sadinang Gropidi tentu jadi di tepin raya wilayah Sadinang Gropidi tentu jadi di tepin raya Darus Saadah wilayah dua daya merata di Monggo kota Kota Luk
Semawi dan Aceh Utara, Biring ketiga masyhur jaya. Kota Luk Semawi dan Aceh Utara, Biring ketiga masyhur jaya. Benar Maria Sinan Daya, Darussaada Hudib Kajaya. Benar Maria Sinan Daya, Darussaada Hudib Kajaya. Di Aceh tinggal Gupedang Daya, Darussaada Toda Utawa. Di Aceh tinggal Gupedang Daya, Darussaada Toda Utawa. Aceh Timur wilayah de menang getente oleh Abuya. Darussaada di Aceh Timur, Gampung Alubu Perulak Kota. Darussaada di Aceh Timur, Gampung Alubu Perulak Kota. Daya Ide Cud Ubar Kede, di Kota Mence Utunu Kota. Daya Ide Cud Ubar Kede, di Kota Mence Utunu Kota. Daya di Juluk Tawid Ubaru, anak taji ongan jalan raya. Daya di Juluk Tawid Ubaru, anak taji ongan jalan raya. Kota Sabang dan Banda Aceh, Sempur Pulau wilayah Ketnama. Darussaada di Kota Sabang, Lem Kecamatan Bayan Senara. Darussaada di Kota Sabang, Lem Kecamatan Bayan Senara. Darussaada Jinul Tamaju, nama masyhur Nanggradua. Darussaada Jinul Tamaju, nama masyhur Nanggradua. Darussaada Jinul Gebuka, Bukit Baru Tajam di Malaysia. Darussaada Jinul Gebuka, Bukit Baru Tajam di Malaysia. Darussaada rakyat terima, agama inang hana muda. Senang kat hati gepegat daya. Darussaada kana dalam desa, senang kat hati gepegat daya. Darussaada kana dalam desa. Ya Allah Azza wa Jalla, Darussaada
negeri berjaya. Daru sa'adah sabilam hati, sempongan mati tetap setia. Daru sa'adah sabilam hati, sempongan mati tetap